sile ndaba zodlame endaweni zenezi ezijekeshwa khona. So sizaqhubeka si raid indawo zena lezo kuze kube lokuthula. And so for yodwa nxa sikhuluma eMathweni South sila indawo zabo Fort Rixen, silabo Felabusi, sile indawo zabo Mpoyenzi ePlumtree, igolide linenge eMathweni South. But thina esikutsho nje amapholisa sithi abantu mayine abembi igolide ngokusemthethweni abahambe beregister le Ministry of Mines beyenza into zabo ngendlela esemthethweni so that kungabi lodlala. Ngoba nxa besenza into ezingekho emthethweni abantu bayabuya kungaphonga kuthiwa kulabantu umkhosi, abantu bayabuya from all over the country. But nxa ukuthi indawo yakho ifensiwe usebenza okusemthethweni kukalutshwana ukuthi abantu bebuye beqhuma ifensi bengene endaweni yakho. Lo daba lwamashurugu kulezi nsuku lubhahe kangakanani lapha eMaNdebeleni South? Indaba leyo kuthiwa ngamashurugu ibala eseliphonga ukusetshenziswa ebantwini bonke abenza amacala. So amacala nalawo kulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona. Ngoba singakhuluma ngelast week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba Mpoyenzi. Sibe lamanye amacala njalo ngangemuva. So asingeke sithi khona lapha eMathweni South kawakho. Hence yikho siyenza iraid leyo ukuthi sizama ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.